Nga preso pai pi parlok sa season 4 ha kane ka video. Ha kane ka video ng yapet ya ki sportly ki club ki playo ban kurbun tam ya ka Champion League titles ha ka history jong ka football. Kabawan ha ka kerdan ka baningkong gadai ka Real Madrid. Ka klub ka bayalek kai ha ka La Liga. Ka Real Madrid ka yo ban kur hadu khatsan tli ki Champion League title. Kabawan ha ka kerdan ka ba arpat kadai ka klub AC Milan. Ka klub ka badai napo kari Italy. Ka AC Milan ka yo ban kur hadu henyo tli ki Champion League title. Ki bawan ha ka kerdan ka balai pat kadai ka klub Liverpool bat ka klub Bayern Munich. Ka klub Liverpool jong kari England bat ka klub Bayern Munich jong kari Germany. Ka Liverpool bat ka Bayern Munich kelayo bandra ya ka Champion League mar Ndreusen. Kabawan ha kekerdan ke basan pat kedai ke klub Barcelona. Ka klub kebayalek kai ha ke La Liga. Ka Barcelona kelayo bankur hadu santli ki Champion League title. Kabawan ha kekerdan ke bahnreu pat kedai ke klub Ajax. Ka klub kebadai napo kari Netherlands. Ka Ajax kelayo bankur hadu sautli ki Champion League title. Kabawan ha kekerdan ke bahnyau pat kedai ke klub Manchester United bat ka klub Inter Milan. Ka Man United bat ka Inter Milan kelayo bankur mar light league ki Champion League title. Kabawan ha kekerdan ke prapat kedai ka klub Juventus bat ka klub Benfica. Ka Juventus bat ka Benfica kelayo bankur mar Arsen ya ka Champion League title. Ki klub kelayo banra mar season ya ka Champion League title kilong kum ka klub Manchester City. Borussia Dortmund ka klub Feyenoord, Marseille bat ka klub PSG. Ka Real Madrid kedai ka klub kebalayo ban kurbun tam ya ka Champion League title. Bud sa ka klub AC Milan, Liverpool bat ka klub Bayern Munich. Parlok ka klub ayu ka ban yokhur ya ka Champion League minta kesamoy absan arbandreu. Sa komen hapo ka comment section.